Dallas-Fort Worth Church School DFWCE Civui to asi Dallas-Fort Worth Krifabu Kip Church School Ngakchia DFWCE AVoi thumnak Civui chu juntla ni hlekhat kumthong hi lakum hleruka sungloi tak en to asi DFW Krifabu hleni an si andi laka menung thongkhat leng ni mun khata chan an mangti kho tia thai asi Krifabu ke pastor te zong ni antel pinha biak in thanman adi mi chu Reverend ngun oi pastor atron nak DCBC Krifabu ni tuanvau an lak e adang adi mi vial te chu Krifabu kip ni tho chiao asi tia shama pakhat sinin thai asi tutan Civui an tlang tar chu Exodus angan thlai nga amhi lekhat khruwa harboi ti asi pastor zu thongchin ni athim pyak na thlazong aphwa pyak chi na an chan hmanning vaikhat nak chu pumnak in man asi Reverend Shangtiam the CBC ni thongtha achim thlasak action drama le hol kip Bible reel nak an ngai na chun avoin hi nak chu talent show in to asi Krifabu kip kan fale ni an pasang husak nak debate tiben tokle chapartial zom nak an ngai I manung thlairok ani zom I GCBC Krifabu ni pakhatna akan hu pyak jauchun okla Krifabu ti in asi MBC Krifabu ni an kan lak pyak tia shama nuteni CCNA achim Reverend S Lian Shezong ni hitihin hitluk in kan ram le valai pi a Ngakchia minau an ro choma lewa Dallas kuchung in Krifabu pasha lekhat rongkom in avoi thumnak Sunday School Ngakchia Civui arami menung le an chol chakning zawa lung amhui shingshan kau boipani aram cha ral kap thara sersham kona se hallelujah boipa chu kan siang pasang tia Reverend S Lian Shezong ni lunglop nak Facebook a atial DFWCE hi Civui to long silo in Krifabu kip CE shashama te thlachon tinak teacher training le abikin Krifabu kip chiao CE Sunday a telpi in pakhat le pakhat thajang pek nak zong an ngei na DFWCE chung in Sunday School Academy Ngakchia thilo nak anton a DFWCE min in thutpi nak zong an ngei kumkhat vaikhat peng thim nak antwa I kumthong hi lakum hlei nga shwai tu chairman chu thuk cheu CRC asi tu kumthong hi lakum hlei ru e shwai tu chairman chu zam keu CBC asi tia thong thai asi